Jadi modal tema di Tuhan tak. Dari sedarion lumating singkop sudi angka eren na berasa nyangka orang sudi hula-hula na paso-paso Tuhan muna. Dibatikan dosa matuhami iba tulang muna marga sinaga naros at tanaw silait si magating lupa tonga-tonga rapdo koro nami bere-bere nami tasoni magusay tanumumi ma dirajani hula nami ima opung muna tulang nami sa tumora Gabi tulang dibatikan do bere do tomoru takas di botoho morohami tulang muna pamammu si toro pinopar do jadi tu sonope sobat di halaman nami sogon na makarason ulot pa dari sadarion las maro hamuna dari te jadi habis ya tulangmu disod bubok kami do besogot ima harbue seribu-ribu harbue bir asa pirma di habu bok di baul-baul pasalongan pirma tutup di muna dua lucu-lucu mari hamuna kapas sabotan dari sadarion pe di bok di mata diarion rumah hami tulangmu mabuan ulos na gajang ulos si Toro Rabu laho perhidir namin matangin tamat na bata ang giyang disapot na muna sa lukna ang kapaso-pasoy soksoni marang gajang giloso asa si gajang umur mahamuna dua soksoni marang bornami raja bakpaan soksoni marang di Toro Mirat Punius sobat Toro Mirat Punius somba si Toro di Pinopar di hamu doka ari-ari na mangyut jadi ito sonibe na bueno terpesanta bison ulos paso-paso Tuhan muna siya kami tulang muna doa ka inamudam suri doa ka pumuli sa tulang nabis tumorang basta wali na dua-dua asa bali ba kami tumatang kasita doan hari muhamuna doon magake marututong doa mo hot marsi palolo jadi sa unima sa uti pati ka na pasabat ang muna dyan namira sa tumorang muli ate Tuhan ta muli ate nang ditungan-tungan ni parsaurata di bagasan Las Miroha di bagasan Partikiano Tuhan nami sungon hatan nga natiyo nga to digidjang arirang dituro pangmumpunan badan mo na sa tupasirang tundi mo ho may marsigong-gomang mapuling taganing kawana binay talupaluna asimarohan niya matalibata sono taon nino nga bihaw mga binyabin mulusiya Panginoon saya nak mampu hebat juga. Asa atur hasa atur si pura-pura. Horas mau jalan terpis kebian hu jatah orang. Onima suara pertemuan keduan tangiang to mata debata sian tulang situ orang. Mulia tema jadi kudu tema amang ber. Jadi mulia tema Antoros pasata virus pasu-pasu tu amuna dua. Idok na tua-tua bitang narubiris topu na sumorok. Dua nuk pasata virus pasu-pasu tu amuna. Tumatong anak di hamu diri do buru matong tarok amangkan musik nabi arti kanon na pasa ulos paso-paso mahami ima tuber nami do boru nami idok na tua-tua debat niya kula na pura dairi asabay ko na sobat tomat tadi bata musik na bain arang-arang dairi bain namang
buru do dia pengami nak kani mari semua orang. Adung daskas di dalam rohan kami. Ima dia ka pohol mo. Do dia ka masuk mo to kami. Nama video urus torok rapu. Raja nami saya kira pada itu di masa bata kapasu-pasu tapi nasa mulai itu kami kena mo. Di partikan operaja nami dorong siku gua mo. Ima pa upumo maning bere mo. Tutongan di bagus nami. Raja nami joloro mahain parsopa para dokter rajai. Alai itu orang tanah parsopa beri aron nami. Lasma aron rajai. Ima elere panggilan nami. Amang para musik nami. Baik dokter sampai. Burju do dia kampung nami dia roronai manopua amu raja hilang nami marbo bayar maras ma orang raja korte kerope dinalaho adoku dema beremu mane ko hukumu di pasang tai ma tu hamu raja hilang nami jadi mulia tema di hamu raja nabang boru raja baktahan ima dinaro hamuna sohon na batuduhon imalas ni rohamuna tu hami raja ni hula-hula muna tulang muna marga sinaga di bakki hamudo ru ni dalian natului ima disombani barhula-hula ambang baru las rohamuna las rohanami ima di rahu maksomba tu hami idok na tua-tua di hutur na kadap ka akada hu ibeng-ibeng rohamu maksomba tu hami tulang muna marga sinaga tong di batu pahamu empat doang kebeng di selani ambang baru siap kami raja ni hula-hula mandok tu hamuna soal hatan itu na mandokon asal di purus matong timpahon di belakang atas salian Horos mami na dyan hula-hula muna magsalo nagtibas na mamu kileng namin na ngalian jadi soal ima hata mo liate siya kami raja ni tulang muna marga sinaga ramay do raja ni hula nami raja isi kumorang pati kinope asal dos rota nalahu manugu tu si baga pintuan na mahita ima di bereta ro borunta aparan di pati kinor jadi hita di bawah penerbangan lirik zombe tama dos rota barang kisudi jadi mo liate ma di tuhata di hamu bere do hoto boru summa hami jom angkat tulangmu sohon panik kopi di ularon takas di bere kamu na uloton saderiot tumas sayuli dan leher manugu mahami tu sebagai tingtuan angkiat duksipul ularon dabuk mahamu akadua nalaho pasaton ni abata nomor 2 di bata tahun 2 itu tersurat selamat berbahagia tubuhan anak tubuh boru iya angki matutu songon surat di udoso goima tangyang tasudi tangyang nagrama-rama gitu apa tulangmu sudah hula-hula pas rohanami idok na tua-tua itu bilang ni hari 12 bulan di bulan tangyang nabi itu Tuhan itu abata nomor 2 di bata seorang tahun ni tumat tong dia mo anak na marwasari doon boru na boy matong pangalu-aluan jadi bertikin ope di hobere na hoto boru tugon nabi mo ito si bagat tingtuan ang iyat matong boy marwasiroha mo na dua sahur na tudulok sahur na tuturuan na boy mamu kalabes turuan di tonga-tonga ni pagpasos o di tonga-tonga ni sinaro silay
Jadi sama lima, atasnya kami tulangmu, asal-asal itu aku tubak tean. Duku masyarakat kami nurus penogon. Tuhan muna dua, di kotor di bunga, perhorasan, dot panggabian. Amang permusik. Ya. Pertikanon yang manogu mahami itu sebagai tiktuan na ima beri nami no buru nami. Asabayan mamang permusik nami. Naum maroho mamilit not tabunay. Bayan mamang naum partusi. Pertolongan pasahat, boros sibitopi, usung-usung ni, kereta kota. Pasahat kita, baru pasukan pada putar lagi. 5 Juli. Ramai sedikit. Langsung dibayar, I tell you. Turun. Masa jiwa kita persarian, tokar lahir. Ayo, Pak, kita muda, sekarang.